Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Cahya Rizka. Melanjutkan vlog kita yang dulu, yaitu tentang tes rapid antigen dan tes rapid antibody yang ada di Bandara Sultan Iskandar Muda. Hari ini sudah mulai diberlakukannya tes genos. Nah, bagaimana prosedur tes genos dan kapan waktu pelaksanaannya? Ikutin terus video ini ya. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Guys, tes genos ini mulai dibuka dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore ya guys. Jadi buat kalian yang mau melakukan tes genos bisa langsung ke Bandara SIM sekarang ya guys. Untuk informasi, tes genos sendiri berlaku 1 kali 24 jam. Jadi buat kalian semua yang sudah punya tiket penerbangan untuk besok sudah bisa dites untuk hari ini ya guys. Nah guys, untuk biayanya sendiri tes genos ini seharga Rp40.000 ya guys. Jauh lebih murah sih daripada tes antigen dan tes antibody ya guys. Masa berlakunya juga sama 1 kali 24 jam. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your Di body, get your Bandara best Sultan side. Iskandar Muda Breathe in sudah the mulai world. kondusif ya Take guys. this a smile, walk Sudah in mulai the ramai lines, semenjak but I hope diberlakukannya one tes day genos. you'll break through. Untuk penerbangannya sendiri masih You'll be living your terhitung good lancar. life. Catch a glimpse Belum of ada the pembatasan outside, dari pihak Angkasa Puranya sepertinya ya guys. Tentang alur mudik nanti ya kita akan memberikan informasi lebih lanjut lagi. Apakah akan mulai diberhentikan penerbangan sejak ditetapkan tanggal mudik? Kalau tidak salah mulai awal bulan depan ya, awal Mei ya, sampai dengan Hari Raya Idul Fitri. Oke guys, sekian dulu vlog kita untuk hari ini. Ikutin terus video-video Cahya Rizka yang lain. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum, bye.